Jamling Kansar Shubeb Sosoke Yige Gelrap Luxel Dang Chela Tonanang Ken Sangmala Nato Dileshugi Tene Tring Girl Kunsang Lamey Shelung Gi Shoktang Keju Keptun Ne Titu Kashe Moto Shuyayin I'm going to explain you few sentences from Kunsang Lamey Shelung, page number 87. Ra यसरी 87 पेजमा भएको कुन्साङ लामे सेलुङ देखिको केही सेन्टेन्सेसहरु तपाईहरुलाई बुझाउने छु र यो पार्ट चाहिँ संसारको दुःख यो पार्टको नामै संसारको दुःख त लक्षण दिगी मिङ खारेसना खोरवे दुंगेल. So we are on the lesson on the chapter Suffering of the Samsara. So basically I'm teaching you how to read Tibetan and I'm taking few sentences so that it will be interesting for you to learn the script. It's better to have a subject than not to have. So यसरी विषय छ भने चाहिँ तपाईहरुलाई सिक्नु पनि अलिकति मजा आउँछ. त्यसैले गर्दाखेरि यो विषय चाहिँ संसारको दुःख भन्ने विषय लिएर चाहिँ केही सेन्टेन्सेसहरु तपाईहरुलाई बुझाउने छु. The Sigrup Dine Kochugu actually sentence doesn't start from here, it's on the other page. So anyway, I will start from here. Yahadikinku shuru गर्ने छु. So Sakataka ka naroko makom ga yata gya kiku gi sa gi da narudo ga sa dok kom gi dok. So it's explaining about the suffering of samsara. So kom gi dog, to fear, technically dopasa is to suspect, but in English it's better to say in this context to fear thirst. Sakataka kanaroko makom. In Tibetan, kom is a verb, to feel thirsty. To feel thirsty, kom. So तिर्खा लाग्छ भनेर डर. संसारको दुःख कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि म कहीँ गयो भने तिर्खा लाग्छ कि भन्ने मनमा डर. Na yakiku isa yi danarudo gasa dok. To fear sickness, to be afraid, to be afraid that someday I might get sick, to be afraid that someday I will feel thirsty. Na yi dok बिमार हुन्छ भन्ने डर. Shakikushi yakiku isa yi danarudo gasa dok, she is to die. Dok, as I said, to fear or to be afraid of. To be afraid of death. To fear death. To fear sickness. To be afraid that someday I will be hungry and thirsty. Si dok basapju pu na wa la sa le ra nga rang nyakiku ni da ni ao chakiku chi wa
ao dana rudo madom na shatu nu sa nu pa chama cham da shatu du sanyata nya nya ki ku ni nga ning bao rachata cha cha tengbo che shaki ku shi nga shin tha tengbo te ya ki ku yi te cha tengbo che da shatu du te che du sa tengbo se ma sa sem na da ne khana ro ko na bayata cha cha tengbo che da che pa sa pe sadata da da shatu du ka duk bao sangata nga la ngel who is a boy or a son, S-O-N, son. Chora, na. In Tibetan, na is a verb to be sick. It is a verb in Tibetan. Pu na wa la sa le. Then one's son getting sick. Then the word T-H-A and then one's son to get sick. Bhu keta kita chora. Na bane यो क्रिया हो भोटे भाषामा न भने क्रिया बिमार हुनु छोरा बिमार हुनु भन्दा राङा राङ न्याकीको नि दा नि आओ छकीको छि वा आओ दानारु दो मादम नाशतु नु सा नुपा रंगी oneself, yourself, myself, themself, oneself, chiwa, to die. Ao danardo madom, to conclude, nashatu nusa nu pa, to dare, to conclusion that I myself, oneself will die rather than my son to get sick. So if you had a choice, you would rather die yourself than your son to get sick. So you would rather die. If you have choice, you would rather die than to let your son be sick. Daring to die oneself rather than letting one's son get sick. Chora bimar हुनु भन्दा स्वयं आफै मर्नु आँट गर्नु सक्ने न्युपा आँट गर्नु सक्ने one who dares to die rather than to let your son get sick. Chama cham dashabjudu. To that extent, आँट गर्नु सक्ने जति मेरो छोरा बिमार हुनु भन्दा म आफै मर्छु भन्ने आँट जति संयता न्याकीको नि nga ningje compassion towards your son. Karuna, ningje karuna.
Bao Rachatacha Chatingbo Che Chewa, love and compassion. Bao Rachatacha Chatingbo Che Chewa, full form is Chewa, love and compassion. मेरो छोरा बिमार हुनु भन्दा म आफै मर्छु भनेर आँट गर्नु सक्ने जति करुणा र माया. Shakiku Shing Shing works as comma or the word and, A-N-D. Shing Tatingbo te akikui chatingbo che dasatudu te chedu. For it. This it works as stands for the word son. For his son, for the son. Nepali ma भन्ने हुन्छ त्यसको लागि, त्यो छोराको लागि. साडिङबो से मासा सेम नादा ने semne, technically sickness in one's mind. So in English you can say tension for the son. नेपालीमा भन्ने हुन्छ त्यसको लागि, त्यो छोराको लागि टेन्सन. अब यही अंग्रेजी वर्ड नै चलाउने गर्छ दार्जिलिङतिर. अब सुर्दा भन्नु हैन, खाना रोको ना खोना, ओन्ली टेन्सन, सुर्ता मात्रै. बायतचा छटिङबो चे दा चे पासा पे, because the verb for tension should be bear, because one bears only tension in his mind for the son. त्यो छोराको लागि सुर्ता मात्रै गर्नाले, गरेको कारणले सततता दशचुदु गादुक बहु sangatanga langel. And then that way one suffers, bearing only tension for his or her son and daring to sacrifice one's life instead of letting the son get sick. So much compassion one has, so much compassion and love one has towards one's son. Tatingbo de bawa shakiku shi nasin. Okay, ani tension matrai गर्नाले अनि दुःख हुन्छ. दुःख, संसारको दुःख, मर्छ कि बिमार हुन्छ कि छोरा बिमार पो हुन्छ कि त्यस्तै संसारमा जन्मियो भने यही दुःखहरू सामना गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ बुद्ध धर्ममा यसरी भन्ने गर्छ. दुःख छ र यो संसारदेखिको मुक्ति पाउनुपर्छ भन्ने विचारले चाहिँ बुद्ध धर्ममा धर्म अभ्यास गर्ने गर्छ. सो उद्देश्य के हो? निर्वाण प्राप्त गर्नु. यो संसारदेखिको छुटकारा पाउनुको लागि चाहिँ धर्म अभ्यास गर्नुपर्छ. यो छुटकारा पाएन भने फेरि बिमार हुन्छ कि भनेर डर. अब भुरी हुँदा रहेछु, केस पाकेको एक दुईवटा केस पाकेको देख्दाखेरि ला अब म भुरी पो हुँदा रहेछु भन्ने दुःखै दुःख छ भन्ने. अब यो च्याप्टर नै संसारको दुःख र यस्तै दुःखहरू हुन्छ.
Tadingbo de Bawashaki Kushina Shindasha Judu Gawanyatingbo Nye na Nyen Danga Dang Nyatingbo Nye Awo Baratada Datingbo de La Del Bao Ratsa Tatsa Tingbo Je Wa La Sanaroso Ga Sa Sokpa Datingbo de Ranatana Ma Sa Nam Danga Dang Baratada La Del Dasha Judu Danarudo Gasa Dok Pa Kikuyi Pe Sadata Da Dashachudu Gaduk Baosa Natanga La Nil Sapatapa Payatacha Chanarucho Da Che Pa Yakikuyi Na Yin Kayata Kyang A Kyang Te Shindu Nyen Dang Nyedil Tsewa La Sopa Tenam Dang Deltu Dok Pe Dungil Chepa Yinkyang Ani Tadingbo Te Baoshakikushi Na Shin Dashatutu Deshindu Similarly, likewise, in the same way, Deshindu Nepali ma भन्ने हुन्छ है तेसिन्दु तेसिरी नै गाओ nya dengbo nye na nyen Ishta Mitra Sati friends dang and tesiri nai Mitra, Ishta Mitra, Ra, and Nyatingbo Nye, Ao Barata Da, Datingbo De La Del. Nye Del. Nyatingbo Nye, full form is Nyatingbo Nye, Panaropo, Nyepo. Close to the monastery, close friend, close relative. Close, Nyatingbo Nye. Ao Barata Da Datingbo De La Del relation, close connection नजदीक को सम्बन्ध भएको इष्ट मित्र त्यसरी नै इष्ट मित्र र नजदीकको सम्बन्ध भएको Similarly, friends and those people with whom you have close relation. Bao rachata cha chatingbo chewa love. Those people you love have close contacts, close relation and friends. La Sanaroso Gasa Sokpa La Sokpa etc. and so forth etc. To name few of them etc. त्यसरी नै इष्टमित्र नजदीकको सम्बन्ध भएको र जसलाई तपाईं माया गर्नुहुन्छ इत्यादि Tadingbo Te Ranatana Masa Nam Tenam those people whom you love, with whom you have close relation, and those your friends. Tenam नेपालीमा भनिन्छ इत्यादि tenam तिहारु Danga dang barata da la del dasatutu danarudo ga sa dok. Tenam danga dang barata da la del. Noun followed by the word thang followed by barata da la del. Dang so del
to be separated from those people whom you love, with whom you have close relation and friends. Separate. तीहरुसित छुटेर. ठेल माने छुट्नु. ठेल दो छुट्छ कि भनेर डर. छोरा बिमार हुन्छ कि भनेर डर. कुनै दिन म मर्छ कि भनेर डर. बिमार पो हुन्छ कि भनेर डर. अब यो डर त सधैँभरि हाम्रो मनमा, संसारमा जन्मिएपछि यो डर हाम्रो मनमा हमेशा रहन्छ. अब जस्तै हामी कसैलाई फोन गर्यो भने सन्चै छौ भनेर सोध्छ हैन. भन्नु मतलब ऊ बिमार हुन्छ कि भनेर डर छ तपाईको भित्र. त्यसले गर्दाखेरि हाउ आर यु भनेर सोध्ने गर्छ हैन. सो त्यो डर छ र इष्टमित्रहरूदेखिको छुटेर जान्छ कि भनेर पनि डर छ. Dog pair fearing to be separated from those people. To name few of them, the beloved ones with whom you have close relation and your friends. Dog pair satata dasachudu ga dukbao sangatanga la ngel sapatapa payatacha chanarocho da chepa yakikuyi na yinkayata kyanga kyang. Dog pair dungel chepa yinkyang. Fearing that you will be separated from those pair, dungel, suffering. Chepa, this is the verb for dungel, to live in suffering, to undergo suffering. छुटेर जान्छ कि भनेर डर. डरको दुःख सामना गरेको, दुःख भोगेको, दुःख सामना गरेको याकीको यिना यिनका यता क्याङ आक्याङ. दुःख सामना गरे तापनि, दुःख भोगे तापनि, even though you undergo suffering such as to be separate from your near and dear ones, suffering that my son might get sick. Choba yin kyang. So separate means it can also mean die, or those people to move away from you, like they move from India to America, like that. So you always have this fear in your mind. Latinbo le gasa lekpara par baurata tata gasa tak na kau nya dengbo nye na nyen kayata kyang a kyang. Kau nya dengbo nye na nyen da satutu ma nga dengbo nge sa nge ta dengbo te lekpar tak na nyen kyang nyen du ma nye te. Lekpar nicely, lekpar nicely नेपालीमा भन्ने हुन्छ है राम्रैजी. ताक्ना राम्रैजी जाच्यो भने. If you examine nicely, if you examine nicely, राम्ररी जाच्यो भने
Kau nyatik bunyi na nyin ka eta kya nga kyang even your friends. Ishta mitra pani. Even your friends kau nyatik bunyi na nyin friend. Nyin tu ma ngatik bunyi sa nge. It's not sure that your friend is actually your friend. Manye is not certain, is not sure, it is not definite that the friends you have are truly your friends. So राम्ररी जाँचे पनि इष्ट मित्र पनि इष्ट मित्र हो भनेर कुनै निश्चय छैन, पक्का छैन. Manye tatingbote works as comma. Pa, ma, sanaroso, ga, sa, sok, pashachupu, la, pao, rachatacha, chatingboche, wa, ra, war, ralatala, lanarolo, ma, lom, ya, nga, yang, pao, rachatacha, chatingboche, lashatulu, ga, sa, luk, cheluk, payatacha, chakikuchi, na, chin, chakikuchi, lanarolo, ga, lok, tashachutu, Gayata kya keshachu gyu ra gyur na sa ne pashachu pu ga sa puk sashachu su gao na naro no da ne pa bao sa kataka ka yata kya la gel wa yakiku yi na yin tatingbote. Pama, parents, father and mother, parents, sok, etc. Parents and so forth. Pama sok, pashapchu pu la, pao rachata cha chatingboche wa ra war ralata la lanarolo ma lom ya nga yang. Even though one thinks that parents love their son. Bua ama ityadi choralai maya gareko samje tapani bao rachatacha chatingboche lashachulu ga sa luk cheluk, the way one loves them. Maya garne tarika, the way parents love their son. Payata cha chakikuchi na chin chakikuchi lanarolo ga lok tashachutu gayata ga geshachu gyura gyur nasa ne. Cheluk Chinji luk to gyurne. Chinji luk to gyurne. Contradicts the way parents love their son. Contradicts. Maya गर्ने तरिका विपरीत भएर छिन्जी लोक्तु सँगै विपरीत भएर फासप्चु फु गा सा फुक सासप्चु सु फुक्सु. In future, in the days to come, in the coming days, फुक्सु भविष्यमा आउने दिनहरूमा आगामी गाउँ ननारो नो दा न पा बाउ सकता कायता क्या लाकेल वा याकिको यी ना यिन.
harms, ne, pa, kill, to harm. In the days to come. So the way they love their son contradicts. It becomes quite the opposite. And in the days to come, it will harm. Bua ama adi ityadi, bua ama ityadi छोरालाई माया गरेको सम्झे तापनि माया गर्ने तरिका विपरीत भएर चाहिँ आउने दिनहरूमा हानि पुर्याउँछ. So dindes checheta pheke labaina chu nyamlen khare chine chegores labaina ta nangba chu khare ichi chigorsna kowa dila keba yina ani dungel gi rangshin re ta shokene konda pardu lo nerlo dungel nyanggu gi ore sungyor penan nawe dungel 시베 둥엘 텔베 둥엘 아니 갱고차베 둥엘 따나 페나타가르고 직강직니 깨베나 오다나 갱고차고 인사르세네 둥엘 아니 둥엘 기랑신 레숭기어바 다디네 소소 부구라 짜침보 짜와 침보시다 지기오레 부디 나와레다 나랑시나 신누사레 sampai tindai ki nyingje tang tsewa yoba tang phutie chedu ti chora ko lagi for the sun semne khona chebe central kengya chigyor phudi ta chikchana naru chikchana thola chi yong tindreski central kengya chene ani dungel nyanggugi ore daganangsi 야 키란츠 족보 종모 아니 가서 니들스나다 족보 족모 분체 녀보 녀보도서 다 니마치 그냥 카틀그레스네 시낭 카틀그레스네 센트럴 디데기 동열 동len 치기 연아양 약고치네 때바이나 kerangi chokpo yin seya deyang chikchina tenden chokpo yin men tenden yomare chokpo yin men tenden yomare tindes sungiyare tine pama chu pugula ta tsewa chigiyo samlayang tsewa chedang di chinji lokdo song sana ani chinji lokdo song dinre pecha dinre lobe kabla chigde mangbo yungre chinji lokdu songsana ta pelkire shugana goju lok shugo marbe tine chinji lokne ta kinanso inji ke kingiyo na to contradict Nepali ke kingiyo na viparit hoera ani maung pala sosola ne kelgi yore sumbar tindas cheche tharingi chinda de chamshagi ani chinda dikina chola tupen sebe rawa shugi yo kelsi tupen sugi yo na kiranche kumche dang tokpo tokmo chola share nangro nang ani namsha gundu pama yimbai na pyoge gyonro nang singgang la pugu lebe chela 벽에 찍고 견로랑 디양 벽에 짱마 디스 속다 쇠지 셰서딘데 슈제 부굴라 셰세 공시 소야 뱀시 결정보래 디데스니 thank you for coming to the class, and if you think the class is beneficial, please share it with your friends and those who are interested in Tibetan script and Buddhism. यसरी तपाईहरुको चिनाजनाहरुलाई पनि यदि उनीहरुको रुचि छ भने यो भिडियो शेयर गरिदिनुहोस्.
र अब यहीँ समाप्त गर्नु पर्यो। हस्त आउनुभएकोमा धन्यवाद।